wa Meru TV kire mubango ya TUKURIE biashara CIETU na roto liongete nterechi ya makutano na tuliongerete kumenyekana ya EUNICE wa mitumba bags au makutano na batikira ko wato kene kire mubango ya TUKURIE biashara CIETU rentuku ya Thursday kana mubango rero yomba kwithira yekuira ntuko cyose cya Thursday kumatha ile na nusu cya woro mwanka tha ithatu acha woro kenda tutarambira na komba kuya tukithoma mantu jege biashara CIETU tukethira twina ringi biashara amyanya manya bagitueleza safari cio kana rwendo ro erwa kuringa biashara withirite thukari ya kana kinya tukethira atukiringa biashara china umitho na kena biashara CIETU chikora no mwanga twethira kwina mantu ile kana ya thatu jara to kwa ilia yege ukuria biashara CIETU rwendo ro twerwa re kana rono ro biashara ya rwaro Madam EUNICE komba kwithira arwetu thomethia into mwanya mwanya kunende chibange bakinyo kwenda kwambiriria biashara ya kwendia biondo ya bive EUNICE komba kwithira ukiwata yuku na karamu akenda withira ukimenya mantu ro batikubuithia na yerote batikomba kwithira ukibwithe kenda biashara ku ethira ikura. Karibu sana Madam EUNICE. Karibu sana. Akethe mutegeri wa Meru TV mwira rito ryaku na naraumite. Mutegeri wa Meru TV mbeta wa EUNICE wa mitumba bags na mpumite area yeje na mpenda biondo bya mutumba super off kwa ruguru mafuko bogaitie Kenya Power ukethera kibao na biondo bibingi njirene na kibao kiandiki kwa EUNICE wa mitumba bags ya uno mpenda ile biondo. Yes, karibu sana Madam EUNICE kire mubango yote TUKURIE biashara dware to kuyongerete akenda otura ni biongo kwithirite biashara kuna to mirimirite akenda kinya ithire ikura ikinyara ikinyete nya kwena mutako kwenda kwambira biashara na nako achina abatukumba kwithira akyambire na igwetika kinya utekira otwire ithitaria kana challenges ira withire tulugu ikulukira kire biashara imwake kinyara ara ikinyete bombera bru Madam EUNICE kinya tutekwenda kwambiriria ko nene Madam EUNICE edira wathoma no tu tukithoma mtu ai mwana ora kurenda kwambi kuba kwendenda kwa mwarimu akuondenda kwa ndaitari uwendera wathoma ora kurenda kwambi EUNICE urenda kwa mtu onda ndathoma ndenda kwa polisi ndenda kwa askari aito wenda kwa askari nini ampendete ri ampendete mantu jena ondari na ndenda ndona nkeja kwa askari I can bring order in the society. Wow. People should know what should be done. Teko ya manto kindu tho. Kethera imanto jama manto na mutaratara in short. Na nyana ndetiga ni uri ante kumya kitha ndomba kuona chance ndenda kwa chibo. Wow. Wow. Ena kumake kurota gutwika we askari wankathine ndo itirima akire wendie ne bwa biondo wambiri atekana na ta wambire kwethero gitirima akire biashara ya wendie bwa biondo. Okay. Oranda itirimene kire wendia bwa biondo ni just fate tu endunia ura manto je taja gaitia ja kenama jakarunga ma ja karora ja kara finally ugaciethera antu ja tu know that's how I met myself. I can say yani go ciethera tu I just met myself selling bags. Yeah. No rigana bra wambambirire watu akorono gaku ukiambiriria kwambiria kwendia biondo only I've never thought of selling bags because I never knew no chiedresi na mbecha kana baita kana it has never even rang in my mind. Orea ndambambiriria kwendia biondo ni I had time mbere mauni mbonoki mbeta kanisa na GGV town and Bishop Patrick Karaoke. When I joined that church I was very down and very low financially na kimaisha I was beaten down by the world. I can attest and I can say for sure I was down. Na nilikuwa nimemalizwa na dunia. But when I knew God, when I got born again, I knew how to pray, how to read the Bible, how to follow the preacher. Well, even pore. And when I started praying, now things started opening. Pore. Ai Kemeru tukwari kana Kemeru. Yes, Kemeru. Tutakuba kwari Kemeru na utwari kabisa. Na ndamberia mantu jambiria gwita ja kirugo kampara. Omparo uranguromba murungu, o urango nkomekarange menya mantu ja murungu wena ndi mantu yata ja ki open up pore. That is when I knew my life can be up again. Ukumenya na ndamberia kurombera biashara, no ndo indendete kurita ngugi. Ndera mwathani ampe biashara era mbomba kurita. I prayed for this business for the last 3 years. 3 years nkiromba ira biashara. Onda karakara nkarikania murungu nkiromba, sometimes fasting. One day I was employed
area thokone kwina makwa kwa thoko area kuyonda andiki ndukene au kwendia mauta na ndinde mauta ndi au nkiendia mauta kwe mtumo wenda ya biondo bya mutumba na imbere nduke rugoro tha ijire ndethara ndio mbuga 15 minutes to tha ijire 10 minutes to tha ijire nuko me atwa karakara no au kono ria gutesa antu beja kugura o atonga giki akerwa ari ugo tumba kugura kiwe kanthi unge akeja gatonga jaki kyakorwa ne ata jaki na ndiki na kina tumicibito kumera na aje ikaya kerwa kama ujui faida yake wewe achana nayo wacha kusinda kusema anga tumicibitu tumetokea anga tumetoka o atonga giki akerwa yari ai ndorie na ata mtu akamura hiyo ni ya 500 o amwira ka utaita munenkera atetekeria no kugura ino ntu bwa I think it was pride no enga wenda ya thokone na ndo no ria kwendia na akitesa antu mono ndera murungu I would be very happy ogwe ontethetie nkomba gwika biashara na biashara na mbeca no ndo rindu ategete ntuko nengi nkona ate kwendia bwega na ndacira na unimbo no kinte nywa nchobi nterumana nkenderia antu politely how I will do this business na ndaigwa a very big confirmation just stamp sell bags, sell mitumba bags. That is when now ntaije na ngaita, ntaije na nkenderia, na ntaije nkendia na ino ntutari nya na mbeca. No kumenya as engage na ndente menyere biashara ri kungaita. Mbere menya kwa ina manzo ato nte kumenya. I don't know what to sell, where to sell and what to start the business with. Now I have known what to sell, but I don't know where to sell and mbeca cia kwa mege biashara. Na enda mbire kurombera ja ujaire nacho. Of course giving thanks for the already kurugo kamero idea na it didn't take wrong no kumenya irio ndaikete ta ndonere wa murungu aringa byama mtu mmoja ampa kwenderia aja mbere ndenda ya mbere area ndacoka mbeca nacio mtu mwambikira thimone tu ambira ndio gwikira mbeca thimone na mbeca ite ciocokia ndikurikana we reta 3 years ago no ntethetie na India na ntako mathira ndai got more than a million wowo oyo kia mbeca yu othithia cioro kenda na ndeti na anani refundable na ndi ngona mbeca ngwe wa kwenderia na ngona ibinkendia no kumena that's how I started nyantirikana na atandonere nambe mtu mo kuma Mombasa no ndetere murigo aro mbere ndarugura ndendia that day ndarugure ko on Tuesday ndambiria kwendia ndandio jukunure Tuesday na Tuesday ndio kunura ndatigarĩtie 4000 mbeca ciakwa icoka rugora runene ciakwa ciacoka na ngitumanira karigo kangi ou until where I am now. Wow, na ukiambire biashara Madam Eunice kinya no arombete kintu kimwe igutwonia wi mutumukiri murungu wi mutumurombi na kira kyatumire ugiana ithwani uria kwenda kwambiria kwende mitumbi bora wonere antu makia na kwa handle ndike biashara ona ya kwende mitumba akiri barabenda kia kaitende kuna arabenda iria nao itera kuri ukinya ukwambire biashara eku kaita kakugambere gakureta muri oyo mbere watho anakete bibyare akirine no mbete nkaya yo ngale akona bakura ngaita asara nibiyongo byara akirine kwendera ogeta kuira murigo yo kuyo mbere. Okay, oni ore ankari na urampo bi I think from the one go oni I never surrender and I never say die. Kama nikupitia hapo nikupasulia hapo kama kuna mawe kuna miti kuna nini ukondori mpumerete no matter the circumstances no matter the obstacles I never care whatever comes my way. Yes, whatever comes my way I deal with it. So only as I entered into this business, first of all I knew because it was the voice of God I will make it. Wow, I hadn't know even a straightened out in myself that intent. Yeah, no, I've never started anything in backfire. Nyanga mbele kuoga meda tu dai ngenda ya. Onia kwa kagurwa. Wow. No ndo medida ya what and there are a lot of faith. You know, faith is open for the things you have not even seen. But I knew. Bonga dena beyond kwendia. Ngejo biende mtato erigare. And that is how it happened. Even today, I do sell a lot.
na ntathwana ya ntendia ndetikite yani ntathwana ya kurega kwendia kira ndaiji yake ndaiji kwendia na kwendia yeah na kaita kara weta ukaura mirigo eku kana kinyare rura mbere wambiriretie ni ata wamenyere kumika kendo menya kiondo kigibati kuma chiringi 10 kigibati kuma chiringi 5 kigibati kuma chiringi 2 ni ata umba kuthiro kibi balance kendo utire bikoba kuthira bie kuretera mbecha na bigiocho kiria mbecha ira urita aba mwathani no biama au nande itirike now ne wantu barabangi batonyaira in this business ya baremera imagine I've never been taken into any school. It is just by grace of God. Ugeta ukagura mirigo wakarani onde guruka yakwa India ukamenya utungo about it uri otetinya customer uroga kara in the market mako uomba kwejoga tura mirigo ugo ukendia mweri jo mwe ukauma kwe uomba kwejoga tura mirigo ukendia mieri 3 ukaumira kuringana na approach yaku na customer iria. But I've been into this business now. This is the 10th year, and I've been selling and selling and selling. Miaka ekomi na utero ntukonda uga nkongoro umpana antendetie na teka impenda ya kwendia kungwate macedo. It is just utena okuyando byandiki endiao endia geke giri endia ke 500 endia ke kiojo. It is just calculations chiaku ukamenya oyo ndu customer kende tanganiri otura miaka 10 that means dura 2025 wambire we mbake 2015 araura ilo wambire biashara ya kwendia 2014 ilo wambire biashara ya kwendia bag ndio mbekea kubibi tometa wedra we biashara ne mwankira thai 10 years down the line 10 years down the line kile tometa mbira ndeku. First of all, it is God. Wow. The favor and the grace of God upon my life. Point number 2, it is my motto is like that of AP. Uaminifu na haki. I'm very honest. Na I never manipulate. I never cheat. I never lie. Yani, how can I tell you? No kwana tuka for example ongeweje okagura kiondo jake na ndio ukangura jake ngiri. Wantigira 500 wambira nkejira next week kinyage kathire bimya biro though I don't advocate kikarakara ntekiendia wakithiro waja wongere 500 yeku wite akiondo gyaku ugwerewa in case ukagura kiondo menya bi mutumba no ugure kiondo getegeka gya challenge I do after sales service for free ote mtonte dite ote tuge for example geta nakyo weta getage atuika kamushibija gaka after 2 days ugaye wambira ito kindo kire yakwa kira atuikire I do it for free na nte guchanja ukageria gukikiria muntu ura wenda gukikerwa. However we customers be kubethera bae anto babo mo kiongo uti yanto ni anto me indu niene turi ukona muntu tu we na nteto ciawe na gakwenda okuretera na ndija ba unabo you just put them where they deserve ubeka araba bati ukara no tu ati kwangaratania kiongo ati kwangarataniria nguge na ati karagu ekuringa iretuma na ndi ukobe mubanga kababanga wa mubanga bwega eno ntu no mwira ujo menye uti ontu kinyapo mwenkwire bogweri ko da butena solution twe woni na ugona tukara ya ruge mo tukere anawa kwethera kiretera gya karao tukaria kwethera kirakarire utukaria everything we talk but koronge wetana gya kathiri antugo itha twakeja kwira oni uti nkwenda kumenya oi mbeca ciakwa kwenda ugwambekira mbeca ciakwa au nakutea utiombeka na ndia unakuwa I put where you belong pole tu na tekwa inya pole. Okay niboka sana and now that nende kwere nyanko na atu bengi mno bakwendia biondo au na tewe ngo kwendia ni bibyo mba kwethira bietu makana atubuze kigendo kira awendia boku kana biashara eku ne ko bakwethira kinyaba nyakira kwenda bangi bakubwire the same biashara at least bado mtu na kwenda gwito kwa UNICE wa mitumba bags and waita kuoronge na uronge na bando kinyokethira bene nyabiondo bithongi nyauchita bethera na bithongi na bakethera bareo lakini no kumenya kira kendigaragia like ere nkeja gweta Nairobi was it on Tuesday ndethere customer akarinde gurwa nkenywa chai ndokira ndagwambite ngagure nyama ndeta kugura nyama ntagaro aria ugoro mendethere customer akarinde ambira kankwenda kugura kiondo ndeja ndethiro teku mora ka pale usuia tu asipia hapa ndeja ndethiro teku ndauga nkare ngwetere okumenya ndamurige kukwenda ambere impa identify kira kwenda agiki ndamwira ki mbeca fulani okumenya customer agurire areta ntemuize na ntamona ati atu na relationship
bange bakeja bakethera inya inkarinde changari na jau karingo kinya gintu muntu antega ambaga ageja ke manibas bako baba chomera nyuma UNICE mwene nduke inari akero are anaka nankaringe anything yani they abantu agakinya kunchwa. And what I can say the biondo ndena biobi of course biondo biesawa but they tembuga they are the best in the market. Te kate uwa oni am so good kana I do sell cheap raisi kyo getoma mkorerwa tuga raisi penda ya. All what I can say, what I do, it is just by the favor and the grace of God upon my life. Only that. Favor and the grace of God. Nothing else, nothing more. If ever too non to, how can you say now? Jawana wako ya kumbetera, mbeja kukuendelea kiondo shuarere. Na bie kumo stari mwanko na ara mwisho. Te wana wifikia makia mwadhangi. That is why we can say it is beyond our understanding. It is just because of God. Amen. Akuwe na challenges of course no mwaka kwithira kuwe na ithitaria bila bio bete kwithira ukikulukira kire biashara neka na challenges bila bete kwithira na kire biashara no mwaka kinjere mbu okaigwa ugikwa nkoroko na akainyo baterie akumba kwithira kire kana biashara itikiche kwithira no utwire challenges ni iriku challenges yako ntaigwa in my life for the last 10 years. I wake up always. My husband no wisebo always kiongo yako hivyo ndone kire and always bedera ndena moyo wako ijangogene. And because I get money motivates me to wake up daily and to come to the business. I've never even one day nande kira genchumbura nyambora ya wena ongro kyo gento akege genchumbura in life na ranka menyanza ntijela nkago iwe mono angai bishop kwange tambali no muri na takwakara. I always ask myself because one time I will grow old. Although I won't be strong, I won't be seeing as far as Mount Kenya. My legs won't be carrying me. My ears won't be hearing the slightest noise. My goja kwa nkeza ngeka bakaba kinyanyama, but there will come a time ndio mbako ya kuendia. Who will I leave that business to? Although we want chumbora nonto, I don't imagine and I can't imagine biashara eje yingi na ikiona mbeta urayumba kutede kinyamu ndonge kanonge and of course mtu my generation if I can say na bakona boti baba mwe zibochona ndio kuthoma na uni engineer mwari to na rathire to miro mugire cho lecturer bange na boi bao na ndio kono to ko temba ko era engineer ya karenda ya ndibyo ndo nwijo lecturer to murati ko lecture kira chine ya aja na nde I don't know what I will go do but I've never even one day hand that ngatika nanguge utronda bwane ani tiganite niyo ari no to ntenda. And now kintu kembethe twecheta agency na kwetu kuwa utengweru anda turomba thirikari te agency tukembethe batwire ngwe mandu ya mengi ya no kwethira kwina mutakwenda kwambira biashara yeku imbibyo ngo bira kulingana na safari yeku ya miaka 10 ira wendetie kana uringite biashara ya kwenda biongo imbibyo ngo batwira mtu akwenda kwambira kubwire biashara ya kwenda biongo mandu ya bati kubwire na irate bati kubwire mandu ya kwenda biondo kira abati kuthithia. First of all, ikwethire na an undying spirit. Akethire mtu kujanga nkoro haraka. Yabiera akethire mtu ina tamaa. Ari, wethera utena tamaa ya kugeta buria, ya kwenda kugijanga mbeca kana gutonganga haraka. Kingi na kyo wethire we morombio murungu no I can say this business is out of a product of prayers. It was born by prayers. And it is being maintained by prayers, and it will forever live here by prayers. Whether mtu maromba no maromba najo it moves mountains. Whether otena tama, whether we patient na whether we morombi omwathani. Akwitera kinya utumana kura mburiyo ya mburiyo yote tumanire kura. Arema uturonda atumanira biondo ndeterwa shati. Kanto manira biondo ndeterwa skati. But no tumanira biondo ukatumanira traveling bag ukareterwa biungene askum bag and it was not my expectation. Although it won't exceed expectation, it either meeting expectation until at the end of it all I sell all types of bags. I sell school bags on Detera, I sell traveling, no run and do on Detera traveling, then a school. But all you know, I've never been totally frustrated.
no tiro na ro ndarara ntumurite murigo kinya jomwe bitantame never in my life. Yes, ndakwera kwena exceeding expectation, meeting expectation na mbiro expectation, lakini otero ati ugaita matame uja my friend unge atumurite tauru aita totamba atongana o murume totamba atongana o na goreta taurere ocioga aitire totamba atongana o nande otero oni have never, and the reason it is because I am a very faithful tither. Bauga ichunje bia kombiti tango yendi orongo bwaku otekege gitango gedugura yuga yechunje ge komi 10% of your increase. When I say these bags and get to the let's say in kona ngiri komi ngiri doesn't belong to me, it belongs to the Church of God, because we get to now in Maraki 310 so that his house will have meat. Beida baraba gutango na obare I don't want to know nada CIETA, but when I sell and I get an increase of any amount, I find the 10% of it and I take to the church. And then because of that, the round opens its windows. Amen. And the showers its blessings. Hallelujah. Amen. Ake biashara yaku ya kwende biondo Eunice akwena twira yethira ire high point ira nende ombike gutwira ndarurire biashara ntuko fulani ya Tuesday ndari na biondo igana na nkingoro ndaingire tena kiondo kinyake mwe ai boteombeka ai biondo bino wana bibi nyemo no tiomba kwatia bibi yonde murume aremba within 2-3 months inkiriaga imbije rambeta awa ngo about my stock imbije I tukiria no wana biondo ya bibi yonde imbije at a certain point mweri mona utekiondo kinyake moki aba bibi ukona bigethera birio however ngethera ndera biondo ende tebi no tiro korwethera ndukere nderi no to before it gets empty I've used it again. And then better and be stock and coro, then zero, and be coro completed. And now, Kaita come with the Quena old stock, na new stock, but I got to get a monoko. Na teaching the Kureki, and then say Yamaurutuyara. Yako fagia tu ewe kumarakyo na ndele ndona stock ko tira buru on the stock na ngo ndo kiria complete ko bila bikaraya kabi kwenda kuremera infagia katebyo bina ndoko na ngendie kana bila binyuko na ngendi magana 3 owe mtu ayeta kuchwa kiondo wako ku Eunice abati ko yana mbechi tigunire yana utekwana kwene nyakie kana kwa uteke ondo aga mbecha ye kubiondo bya mbecha sionte uteke akaga okay nibweka sana na tukirekire mubango yetu ya TUKURIE biashara eruari advice ekire mturai na biashara na at some point na lusete ubakiona ka biashara urete kyo yumonera maybe akaya tukena tukwe mwakarethia akare akurirwa kana kethira tena customer kutuba kwa munanga nkoro akone yakati bati kuba kuthire biashara uya akari ari misplaced ubeke ku advice yate. What there is, it is just to come here or to get you have to have patience. You just okay odera kurombera ngogeku na ukamitire chuchege ko mi ukona bya kulikania murungu wa mwera murungu you have sent like this and this I have done. Of course our God is not a liar. No God for us is want to perform it. I practice the biblical way. And they must succeed. And on to the corner to get a cura beyond to it akura with Rabina Marieto to take it up Yakuno be categorized in a Marietua, Ganam to Yaka Wato, get a watiki attack. Ari, Aja Quena school baggy, when a traveling baggy, when a laptop bag, when a backpack, Jabina and Debia and Romita Kugire or Nairobi Jabia, Tobaba Uchoka from one vehicle. My bibi nene bi mamba jama nene yakwa iramugongo kwena traveling bag toni ni na toto nene kwena tondo twa mbecha na toto wikira mbecha kwa to pass ya topo kama ta kwena to sling bag ya toto utekiondo giteo kiondo kira kina gitware yakyo kwena ya tona nde jakako kuona kai kondo atari mono kanda itathai kai nyaga temenya kukarakara gaka jato itona ndi antu baba ba machini baba nini batumbaira baba kugea agachuria mugongo u utekona kena gintu gya gwikira ruci gake agekira ruci rwawa na ndi ogi ibaba rwiro agairo u ageta kinyunya ruci ora matuki no gwako
akonya roje atekeja kugwa njirene wano ntu barwiro ruria utekiondo giteku jabina ari betwa sports bag okay ane baka sana tukirekire ndera nende utunengira advice twetu ide tukanda kwambire biashara ebiondo itia biondo biashara chonde nyakethira itomba kudatsiketaniria ano kuthira kwena mantu yaraya shawa amani mantu tugumwa kana yele yara biashara bothe bakuthira baisha mantu Kwena advice kiria ringi biashara enyakethira biashara itomba kuthira chikibwana nuko wako ide biondo ngina kwende ngungi na kwende biashara akara na kwende ito bingi mwanya lakini kwena mantu yara biashara bushia yes ke business urato sheaga injustice utegora nthiguru ikari watega wetha nenya ura wethe kari ni umikoya ntu ethere kari na ndi ugwe ugaitithiria antu mono kitha ikiondo kira ukona kiondo kindendia 200 nkonaga antu endia antu gitabure otura na kiau nukwerewa yani gukija kwithira ukomba kuonaga antu nyaka nini just watch a customer afraie amtura kwenda kuyo kinyaki goku omwelese na atombi kyo kinyana kinyakira no twena me ndimo bando twena mbi aja gwakwa imbwirire ukaire ne gaitika ka Kenya Power no to Kenya Power ni imwe na barugurwe mafuko we between Kenya Power and mafuko at the super roof ngeti ere ai super roof kwa abende ya migate ukona kibao kiandiki kwa UNICE wa mitumba max geke no kona biondo bibi binge katu turomba nyakumare bionde narua nonto inande bya kinyabira binge atukubangana ya ukethera au nakairo mbethera nde akuma thaizire mwanka 6:30 ciogoro tuko cionthe tiga sande akenterugura tuko cionthe ituthatureo na nyano ntu tweta tigungune babange betakura tigunguna twatiga twebabanga i 25 aketo terugura 24 tuketha turia mwanka thaizire cio tuko 25 twete tukare thigungu 26 rokere thaizire tukethera turia tariki imwe iro tuteja tariki izire tukethera turia woguo turomba kwija watwagana twina biondo bionde bira mutegeri wa Meru TV omba kwenda utekiondo giteo na nende kuntu utwirire kiroti kumenya ni atirira ukethira utiomba kwiya kwendia kana kurura biashara uri acha ndu watira urathwani ukarantheki umenta muntu umwe aki business eyethire muntu umwire orwire ore ukana kinyethira ai muntu tupikite from nowhere trust kana umwitikia umumenta ki biashara injoketie jomanda ndeteketie wa family cietu wa my sister mwana wa ndeteketie mwana uwo no muntu chap chap no mutagai muntu ina kiriko ndeteketie kana kau gakomba ngugi kamwari ndeteketie gakomba ngugi completely kama my sister na ndenda menya kakande ndo kamenta na kamenye jonde na ka improve jonde ai kemturia raisa ngakuritana muntu ngugi uto chika nyoka gerio baita na atea uto chika uto menya uto gwata na iraru na ndege talent yete yao kitha keri talent ye kwaninka manzo yangu anga karande in future menye mande na tumiaka kadhaa to wita dena miaka engio zate murume tukire bada days at any point urakarande tu wichethera biashara yeku etomete ogeta kuraya na no nto antu baiche muno au no tibiga kukinyana umeta nomba kiwe kwa UNICE wa mitumba mbaki na to otia irate bando no kupa kwithira ukibwithi publicity marketing antu iba kumenyana aure na antu iba kumenyana enda kibiondo mantu ta yuno to aitu iki technology ra mantu yuno tureta ku post ke social media we social media platforms umba kwithira ukimarket biondo byaku kana biondo byaku tu ni akulu kibanjira betabu ari biondo byakwa ndu market a lot jana nda ngokwira ndira umite Nairobi utuko atogwitaitana ya tomba kobiringa mbica tonora tokuthithia mbetha ndege Facebook mbeta wa UNICE wa mitumba bags weta Facebook oka watega UNICE wa mitumba bags you imbojoretie friends you can follow me mbetha ndege TikTok UNICE wa mitumba bags you can also follow me mbetha ndege tawatea Instagram ciondo tena ontire na nyewe to ngewe to TikTok Instagram mingi ciondo tena ontire you can get me by the name UNICE wa mitumba bags na ukenda gonkinyera although anto impeja na nambe baka metumira bothoki na kumboria bioria mono na bioria tiomba gucokia for instance
ugo tuga we embu jongio ndingirite wachuka na kwenda kwambiria biondo na ndi arenda omwe to the slightest in detail through phone mara customer nezire mara nukwerewa ukeja kwanza we serious na business yeje ngakwa na mbethi lakini nekumbuka appointment yo yatokaranthi wenda tukarendea kana tukarendea hoteli no tho nonga ntionorare ukarendea hoteli nonga sande aketha inyanya ende kumringira thimu we kuraja ombera nkwe to the straightest in details mwanga nare ukagura I think it is good ukeja ukamba nukwerawa kwe mantu utumba kwaria na jango gena ndio romba nguge thimune tira ici na ina mbe thimu ekwa umetumire bwega na ku mono kwenda kumenyora tumba tirimana turo omba kuria biurio mami 0721 213191 0721 213191 eu no namba kwa thimo no ndingira anytime na tukomba kwaraniria mathaja muthenya 6 to 6 yeah. Thank you. Nibaga sana mutegeri wa Meru TV na kurukiwa thire tukithiatira ubango ya tukurie biashara na tukuliongete kwa UNICE wa bag wa mitumba bags ama kutana na kwamba kwithira gitweleza na robi kwithira ukimugwatania na kinya wengi wetika muringo kwa mbicha na kwithira aiko ni mithemba ya biondo bira bikomba kwithira biria kwa UNICE na kinya kithira no kwenda kiondo omba kwithira ukimuthiatira na wakuro muthiatira na bomba kwithira kenekana na miringe na omba no komba kwithira ukena kwigwatira kiondo gyaku ni wambeta muthoni wa kiramana tuturimana tukwigikire mubango ya tukurie biashara.